Naa ketejo naa tenkaraki. Eji kiteja. Amu oltung'ani ninye manyisho tekuna kop. Ng'oto naserian mining'o taa pi mami pi. Mikining'ito? Aya nteru sii eji nyoo doi tejo? Atejo? Ore peetejo yop nejia? Naa ketejo naa amu aikiro le kuti olong'i tenakop. Amu ore oshi enkerai eini. Ore idung' osotua nijo kimbung' oltau lino maibung' olalai. Nishir ina kerai amu eewuo enkop olosilisili. Niaku ina taa peetejo apa ninye yop nejia. Neeku etayiolo apa ninye yop ajo ore peisho enkitok neeku meeta oltung'ani lemibung' oltau lenye. Amu lasima ore ake idung' enkerai osotua amu kijokini tetemaki ore piitemaki nijo kimbung' oltau lino maibung' olalai. Ayia taa. Amu kimanyisho naa tenkop engoloto. Amu kimanyisho toonkuti olong'i ake enaa emauai ore tenkiti kata nikitoyu. Good. Nimintoki naa aiseuseu amu itoyio. Ashe oleng ng'oto naserian alafu ore Jumapili nalotu. Emee kitumo dei tenewueji nejo Full Gospel na ena natii Logorian Town. Kitumo. Basi nteru shomo yie taata peebaya noolong. Kataaniki ninye nanu naleng. Ayia ashe oleng esinke Enkai. Etejo ninye ore oshi eisho entomononi ore ake peitadou ena kerai neitororei obo ojo Irmaasai nedung'i osotua netemaki nejo eji mbung'a oltau lino maibung'a olalai. Etejo ina enkipirta. Sidai alo? Shady Mayian. Oi. Poa. Ipo oyie. Kejo enakop. Kesidai enakop pi. Oi ina nitii iyie. Kidipie ng'urang'aine. Korng'aine titii? Ng'aine tadii. Kebaa orkeju taata olonyor Enkai amu ayiolou ajo iyatata ilo sina sapuk oleng irara iltung'anak lorng'aenet. Sapuk oleng etaa meenya talang'i. Neton ake elejita ntae ilarikok. Ai enchooki kura paitobiraki ntae. Eton ake elejita yiok. Entooshoki entegelu oltung'ani amu olinyi kanyoo naa shida pintoki ake aishir. Tegelu pi. Ashe oleng itoning'o entoki nikigira aibirribirr tenaolong. Ashe ishomo ninye aiterua ake aduaa idung'ito endoong'ota eong'ota eloita. Sidai alo? Sidai sema leo. Ninye naa. Wei. Habari Jumapili. Sidai Jumapili ai ene Mayian atam. Keje nanu nalilia naiku te Mosiro. Na keje ina kop e Mosiro. Sidai na le Mosiro kitumita enchan. Enyori enkop duopi nikishukoki Enkai enashe. Yesai. Ibelekenya olopa enapa naiborra enkop nenyoriju. Kake mikiata olcholi lenkai likindimu. Aidipa nolo atoning'o ejito iltung'anak etaa ekimuta tenchan. Ajo matong'ona Enkai ajoki Enkai ashe amu sidai ake olari. Natoning'o tadol emutana. Njere ore enaa ina natejo yop njere ore nkolong'i oltung'ani loyieu enkitok naa ekuti tenkop. Nebore enyamali. Kanyioo apa peetejo yop ina? Maibirribirra sii lorore. Ore nanu entoki naidim atejo naa anaa enatejo nena nai tomononi ore peeiuni oshi enkerai nedung'i osotua naa inakata doi oshi inakata oshi eng'amu oltung'ani intokitin naimaa tenkop. Ore oltung'ani ajo ore elaaku inakata ake niteru imoyiaritin. Nilo adol oltung'ani enkiti etamoyia kidogo hospitali. Nilo adol oltung'ani ore peebau 15 anaa 21 matejo years naa lasima piilo adol oltung'ani iltung'anak ang'urori ake oltung'ani kure. Ore apa peetejoki ore oltung'ani naa kuti nkolong'i enyenak naleng naa lasima peimaa nyamalitin. Naa ore nanu peyie naaya asipu tine naa kimoyia taadake tenkop kiata ake keeya toonkaik enaa apa peetaraki sinye nkera Enkai. Neeku ajoki nanu iltung'anak matotoni akeyie kirripo. Nejo oltung'ani ore nai peelo nibaya inakata niyiolo Enkai. Niyiolo Enkai nai metaa toltau lino. Yiolo ajo oltung'ani naa etii ake amu etii. Mtu anaenda kanisa kwa sababu anaenda. Wow, ama nai maikilikwana. Eji eetai taa embaye nabo naikununo nji. Kaa enarikino nikias pee kitu naadoi ataasishore nena kuti olong'i dorropu kuti natii osina.
Anyok na najo ore nai nanu. Na enyorra take matonyor nyorra. Ore kitumol nyorra oltau sidai. Ladi lo nyorra enkai na nakara na indim oltung'ani ego. Amu indim oltung'ani nepu oltung'ani dadi menyorrisho ele tung'ani dela oltung'ani menyorrisho kabisa. Kake neiwuang ninye ajo nai idim naji naa sidai ninye. Pamdol ajo eton ake tonipikito dake amu tiaka amu etii. Good, ashe oleng mami. Pae. Haya, ashe oleng tenduata ino. Olainining'oni le Sidai FM kigira naairiamari terubata nikijo ene Mabirribirra tiatua Sidai FM kiboitare nanu Shady Mayian. Naikilikuana enkikilikuanata nikigira aibirribirr tosirata le Biblia tenaolong nchere anyoo oshi peetejo Yob tinisoma Yob ematua 14 orkereri ledukuya oliare nejo ore oltung'ani otoiwuo enkitok na oloonkolong'i kuti nebore enyamali epuku abulu anaa entapukai netoi nelo anaa oloip nemitoki alo. Tolikioki naambirribirra siyie openy tara elukunya tejo kanyoo dii peetejo nejia. Haya maape madukani matalak esile naara tenewueji ore peekindip atalak nikishukunye apuo dukuya tenkata nemiado. Milamari. Ama doi menye saiguran itoning'o enaampuni sidai naji AA naishooyo shares netobiko eesisho toolarin oora 500. Eji nyoo doi? Eepi ilarin 200 eesisho ake. Atoning'o apailong nkulie baa sidain naasita aisho irmembai lenye minyang'u shares nitokini ashukoki. Ketii doi ninye mpaka loshon leboo tenkaraki esiai sidai naasita. Aheya paka idias paatum sinanu anoto kuna baa sidan enkishon. Kelelek tisira taata keon anaa ormembai lenaampuni AA nitum taa anoto shares. Ama doi tenaaku ormembai kanyaai natum Olelai niaku olopeny enkampuni na itum shares nitum sii dupoto tenkaraki olino nesidanu entaisere ino. Nejia ake naa keeta aitoki naas paatumoki ataa ormembai pi. Ai kelelek ironya ake *650# nimincho taa kirikino ajo keishunye ena registration ntarikini 15 tolapa liokuni telaari lo 2022. Nimincho ake king'uari tesiadi tenkaraki ena dupoto sapuk enkishon. Teniyieu niyiolou nkumok naipirta enkampuni AA toosho kuna nambari ormosori 7 ormosori 9 9 uni ormosori 0709 933000. AA Inspiring Mobility. Sidai FM ewang'an. Aya sawa shuleng olainining'o kigira naairiamarie kunari neija ejing'ita artam ootulusoitie enaa nitashe saisit endama terubata sidai oleng nikijo ene Mabirribirra tiatua emesola sira loolomon Sidai FM kiboitare nanu Shady Mayian. Naikilikuana ina swali naleleko oleng kake ore iyia neija olainining'oni kaisho singolioitie enotoosho Bishop Dere ojo keitadoyiori ildonyo pooki peetum oldonyo le papa atuluso. Milamari aisidan iyiok imbaa kabisa neekincho Enkai enashe te pookin. Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Sidai FM.
Sidai FM. Sidai FM. Goda shole ndengarake ilo singolio sidai oleng otosho Bishop Dere nejo kitadoyiori aitodorrop ildonyo pookin pee ilepunyeki oldonyo lenkai metuluso. Singolio sidai oleng oishorita yiok ildakikani ora artam oilo otulusoitie enaa nitashe saa 8 endama. Naa ore ake neija oltung'ani yiok imbaa kabisa. Nakolelekwa tenewueji epae naa ore eyia neija
kitum ilo kilikwai paalotu aya esimu olainining'oni. Melamari. Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Buko romance emacho dukwaya warkerari letomonoire amo imakoronano lelo mon subati amoninche engolo nenkai naya wenjaunoto tebokingai oiru korentai lobenyamulwa eposanki Sitoka, enkiwanja Lolionto, lopikidong'ai Isokon, kerinkani Ormotonyi, lopelokonyi Sabarinko, masurura Kirindon, engwarika Olopeny emurua Elolgorian Town. Ore Jumapili ontarikini 27 telapa liare telari lonkalifuni 2022 waunotore oltim le Sidai FM te kanisa Full Gospel narikito Bishop David Olemasoi. Bishop David Olemasoi lonkanisani Full Gospel Churches of Kenya torkarian tenewei aya narishata aitoomon kanisani pookin naba naataana kiara inolong oltim le Sidai FM wotumare Selemenkai tenebo jito karibu nolong mara tenebo. kiara nkaranyak ana Joyce Musa Otenebo Jennifer Yasi. Love walking Nigi sereme nkai tenebo. Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Samburu County Kirabautua Abologi Sidai FM mundo moni naudo onaudo. Haya, sawa lainining'oni le Sidai FM itoning'onaje sidani yoke mbaka kabisa nadola je homo yoke ngata pi esomo pi Full Gospel kiti engoito yanda Sunday na lotu neko nana titao ni Logorian neko sidani yoke mbaka kabisa tupatane pale na Mungu ataweza kutubariki na iltung'anak linakop manotoro tine. Ore biashara ang na Enkai ake kipuo alikio. Basi anyakua enewueji olainining'oni aata orkilikwai laata tene le Duncan. Aramayiana yiok. Toning'e netiu. Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Embuku liare nejunchere endare rukunoto lolan olekawelekai amotena intabaya kitanapat Kristo. Olainining'oni lang kiomonito ormarito le punti eretoto tenkaraki orbarnoti lenye otamoyia terishata Duncan lekakeny punti. Etabaakita hospitalini naapasha nebakita tena rishata te sipitali Moi Teaching and Referral te Eldoret. Etabayie bill 500 negira aponari anaa nkakeny reto olashe lenkiteng'ai. Kiomoni yie piret ele marei tenkiti toki nikitamayiani Enkai eimu kuna ambari ormosori 7 uni nabo 7 ong'wan uni 0796 317743 kimayiani Enkai tenkaraki eretoto ino. Wow, ashuling
asoleng tenkaraki ilo kilikuai ayiolo ajo ore Sidai FM otenebo ena misat elulung'ata mikitamayian Enkai nikintalalaki irpolosien linonok nikincho Enkai omom tenkaraki ina nintayio kewon sii aaku olasar niaku erubata etipat iyieu. Kiata ele marei le Dankang le kake Lulipundi emoi tiatua ilarin oora 5 iuloki neyai sipitalini pookin kake ore orkilikuai lai tempolos ena dama le kakeny etaa apa enkitoo naturuko sarge 12 years kake ore peimu Enkai enkanasai Yesu enkata nabo neseyie enkitok olcholoi le Yesu neng'amaa orkisiunit naa kajo mikitabaiki Enkai te pooki wueji nitii neeta olapa maimot obiko tenkisum ilarin 38 nibelekenya Enkai enkatini enye nelotu enkata nabo Petero o Yohana saa 9 etojolojolo enkolong tenesame empalai o Iasat orkipaareta ematua euni orkereri le dukuya. Ore apa ilo maima etii ina kisome sidai enkaji Enkai amu ninche eji ore epoito ilaseremak aaserem Enkai ninepu ilo tung'ani ikununo nejia kake negira apa esiligutoki mishori impisai nisho olapolosak entoki naata. Ore peishori mpisa peejokini mikiata enkosholai osaabu kake ore enikiata neekincho iyie neimaki sirat nchere ore nabo kata negolu irubat osesen lenye naa neishiu nelo dukuya isisita Enkai. Kagira ajoki ata oyie tenaolong idimayu oleng le kakeny peekincho Enkai orkisiunet ata kincho Enkai iyie nikigira aisho iyie irng'urita tena rishata ketii Enkai natii shumata naa ninye likibaiki tengolonoto oonkisudorot naa ninye likibaiki tenkoitoi enking'asia nikirop nikinchiunye pooki wueji nining'ito. Le kakeny ekincho Enkai ormairo tenankai akenya tenankai dama nikinchiunye Enkai natii shumata. Shomo M-Pesa terewaki le kakeny toki matang'ur ele marei te 0796 31 77 43 ormosori 7 9 6 3 1 7 4 5. Ore looshi tesimu basi etii ninye oloidipa atiaki aata sai atapalaki amu kintamio kajo ketejo aipambasi nedoiki esimu enye enkare keyieu naa kule nairowua adoiki empolos ashe tenkaraki manati naurori mikitamayian Enkai manati nikincho omom le kakeny Kalamoyo ashe atodua tenewueji lele tooloota spirit torrono eeta enkiyang'et torrono oleng. Ore ake piidol enaigero kaajoki tenitapalaki iyie keeta taa ninye entoki naitanyamalita kesipa. Atodua tenewueji Sinderia le Dama ashe tenkaraki ninye Joshua Dekir ashe. Atodua tenewueji Doris Tikani ashe oleng Doris Tikani kimayian Enkai. Atodua Naanyu Sario ashe. Atodua tenewueji Sami Konjela keji Sami Kanjuel ashe oleng Sami lole Kanjuel mikitaret Enkai naretisho. Atodua tenewueji John Munyanka natodua tenewueji sininye Julius Kisere ashe oleng Julius Kisere. Atodua tenewueji Amos Cole ikumok lelo kiliko adol ajo egira ake aponari lo Daniel Nebo otenebo ninye ikumok kulo kiliko ndosho sii maing'oru enaitaas etaa kumok oleng ole karibu akeyie eetuo irkiliko 47 once netii ladiaki ihang'a ninye esimu olainining'oni tareu akeyie amu kaipot enkarna ino naa keret iyiok Enkai eshumata. Adol ajo eng'or ildaikani iyiok ora 4 piitasho saa 9 ijo kekwetita taata enkata oleng. Kwetita enkata oleng kake sawa. Ore naa akeyia nejia olainining'oni lai kang'amaa isimui are uni pee kiliki ajoki kaji ikununo mbaa kanyoo peetejo apa osinga lenkai ele rorei negira aimaki kulo rorei tenguton misisieso kanyoo pee etotiwuo nejia imbaa
atodua tajo kumok irkeleko ata lenkoitoi e Facebook live olainining'oni tereu taa minauru tereu turumu taaraki orgos meetu amu kapuraki tenkata nemeado. Sidai FM alo. Oi. Sorry enteipa. Kidimayu sana inilam radio. Sidai FM. Oi. Hello, Shady Mayian. Oi. Uwa. Ibo le mami. Ndati ya Emily Kireny. Emily Sereny. Kireny. Yana shete Gilboris Kilena. Keja Kilena. Sida kana murua meningotoki. Eramatara ke kiti. Ayolari disaile tage saget. Oh. Sidai FM. Hello, Shady Mayian. Oi. Mrs. Yangaye Zangadanga. Mrs. Yeso. Lawani jamu salaranya ndemurenya lolro. Le daro ni wana mjadala. Aya. Ore nara ngaragana. Ora bere jesingalanga ineja. Gara ba ma ni shia gara ba ro dolo ajo. Tora ngarabo ni si orienga ngop. Nemero naga danero ne sigara do ne digirigina ajo na ne biyene. Nego jo biro onda ki yola jo ne bijene. Nemero naga sigara na nyabo ko ni digirigina ajo biro. Nego jo gara ba ro dolo ajo biya se sho yola jo leto. Eba ebe eredok siden ni mwa shiba na ngadi ni siden na sonisho moye. Aya. Ya wana dagre man chesinga nga ya ayubu. Eba embo de na nyamo salaranya ne buru nyoloro. Haya ashuling Amos. Esimu nabona baye Sidai alo. Hello FM. Ninyana. Abi. Oi. Ibo lengenda go. Ibo ye. Ya na mana ba manda na ne muri ala manera. Yana do ninyo nolti. Rada bere jana lo tungalenga yawaneja. Age ara nawa tinya na nyana na ati neweji. Akwenyana nena na ati neweji. Amori rada oba no nganya ke jana kudi nya ke jana nganya tinya ati kul mo ngoli na ni do tija imara na ko. Amani lo tinyi moyi. Yeni mo age jana go age jeni ja age jalo ngani age janga ibun dia kwa Yesu. Amori nada meyo kitu ana jogana landera raya kana uri age jana sigara landera ni larari nyelo. Ashe. Yana gana mawa. Nago yala yo na rayo to ngani ya na ga yari kara ga ya ga yo ngani to na ga ya tara na ga no. Indu ki anga janga jamo ngare ni ya na do. Alona na ga ba na radio ni dia mo mo ngati. Aya ashuling oltung'ani lenkai kajo doi kitang'asa aidipita ina narishata epi olainining'oni le Sidai FM atodua ajo etoosho saa 9 naata norkilikuai otiene toning'o sii aitobiraki matusujaa ake ncheriani amu nija neiko imbaa. Buku romance ematudukuya walkerari letomonoire amo makoronano lelo mon supati amoninche engolo nankai naya wenjaunoto tepokingai oiri korentai lopenyemulwa ekosanki Sitoka enkiwanja Lolionto lopikidong'ai Isokon kerinkani Ormotonyi lopelokonyi Sabarinko masurura Kirindon engwarika Olopeny emurua Elolgorian Town. Ore Jumapili on tarikini 27 telapa liare telari loo 2022 unotore oltim le Sidai FM te kanisa Full Gospel narikito Bishop David Olemasoi. Bishop David Olemasoi longanisania Full Gospel Churches of Kenya organiante anyway ayana rishara ito monkanisani pookin naba naata na kiara inolong oltim le Sidai FM urmare seremengai tenebo ito karibu nolomana tenebo. Kiara nkaranyak ana Joyce Musa
otenebo Jennifer Yasi.